Kamsalo inavi Supaki Mukubidi Asazani Sala Katanikini no Mukupungu Ayeghiqha Sutsa Kithe Akoto Kami Pisni United States of America Gaku President Donald Trump no Ovekiu Pinido Agizani Salo Lono Pikiuno Russia Gaku no Ukraine Gaku na Agusha Ki Hipoye Ukraine Gaku na Hutumo Kepusha Ke Ipi Ikimo Itagi Pana Muchulani Salo Lono Pikiuno Agushi Hipoye Russia Gaku na Hutu Kiuke Ipi Itagi United States of America Gaku President no Pikiuno Russia Gaku no Ketanikini Mukukinimpe Superki Mukubidi Anigini Salolono Ukraine Gaku Sasa Agushi Hutu Kiu Tipoye Ovikiu Salolo New United States of America Gaku President Shichiku Joe Biden no Ukraine Gaku President Zelensky no Inamo Shikiu Wong Ke Ipi United States of America Gaku President Donald Trump no Ovikiu Pinedo Ashigeni Salolono Pikiuno Agushi Hipoye Ukraine Gaku no Hutu Kiu Ki Piveki Wong no Ayeghiqha Timi Tomona Akipimi Pasi Ipi Times of India Sutsa Kithe no Pikiuno Alexis Wilkins United States of America Gakulimi Ayeghiqha Ayeghiqha Lekpemi American country music artist JKP Mi Lucky Ke Ipi Li United States of America Gaku FBI Federal Bureau of Investigation Wushmim Odolo Director Shakyu Kash Patel Vu Lojiliu Shani Ipi Eno Li Lojipu Kash Patel ye India Gaku Gujarat State Mi United States Gaku la Husveke Mi Lucky Ipi Ikimo Alexis Wilkins ye England Gaku ngo Switzerland Gaku Kumalong Moche Kimi Lucky Ipi Eno Lino United States of America Gaku la Husveke ye Ampe Tomo Kunfe Ipi Lie Itihe United States of America Gaku la Republican Pola Press Secretary Shani Ipi Iran Gaku Revolutionary Guards Corps IRGC Wushimyo Kodola High-Ranking General Shakyu Ibrahim Jabarino Tupulani Salolono Israel Gaku Warning Sikiuno Salanomu New Iran Gaku Wushimyo Kono Israel Gaku Tel Aviv Pugilo Operation True Promissory Ipiku Shikepushaye Israel Gaku Tel Aviv Pugiye Ayevu Muku Shikepushnani Ipi Iran Gaku na Israel Gaku Warning Sikiu Tipoye Israel Gaku na Ketani Kini na Mukupumpe Hipolo Kuku Dolomo Iran Gaku Nuclear Facilities ko Attack Shivenipi Pukatsa Chikiu Gong no Ke Ipi Itagi Asa Kithe no Pikiuno Iran Gaku na Kuku Dolomo Israel Gaku Attack Shniano Nuclear Wushinanu Pomom la Pelvenipi Akapu Shachini Ipi Tigamuno Iran Gaku na Nuclear Wushinanu Peitano Israel Gaku Attack Shin Pizuna Israel Gaku na Iran Gaku Nuclear Facilities Kums Bomna Shipsa Kaves Nipi Akapu Shachini Ipi Itagi Asa Kithe no Pikiuno Israel Gaku Warning Sikiu Iran Gaku High-Ranking General Ibrahim Jabari Hipoye Iran's Islamic Revolutionary Guards Corps IRGC Wushimyo Odolo Chief Commander Shakyu Hossein Salamvu Advisor Shani Ipi Eno Ibrahim Jabarino Pona Iran Wushimyo Kosas Israel Gaku Tel Aviv Pugi Attack Shin Kiugongno Agushi Kope Kamsalu Kiulo Pikiuno Ningo Iran Gaku Wushimyo Kono Israel Gaku Tel Aviv Pugingo Haifa Pugi Kmaye Aivu Muku Kulovets ni Ipi Eno Iran Gaku Wushimyo Kono Agushi Kope Kamsalu Kiu Tipo Jeye The Great Exercise of Prophet Muhammad's Power Ipi Kuvese Ipi Russia Gaku ngo Ukraine Gaku na Katani Kini no Mukukinimpe Superki Mukubidi Anigini Salolono Katani Kini no Mukupumpe Luki Apinedo Akini Ukutolo Agushi Kiulo Ovikiu Salolo United States of America Gaku President Shichikiu Joe Biden no Ukraine Gaku Kupukiu ye Akikihila Huka dollar 500 billion Shivai Ipi Ikimo Itihe United States of America Gaku President Kithe Shakyu Donald Trump na Huka Tipu Pone United States Gaku la Tuchle Velo Ipi Ukraine Gaku President Zelensky Velo Pichini Ipi Eno Zelensky Warning Sishini Ipi Itagi Donald Trump na Ukraine Gaku President Velo Pikiuno No Ukraine Gaku na New United States of America Gaku Huka dollar 500 billion Tuchlemo Kiu Hipoye Akukwaye Kumoi Ipi Donald Trump said United States is going to get back the money it sent to Ukraine because it's not fair Ipi United States of America Gaku President no Ukraine Gaku President Zelensky Vilo Pone United States of America Gaku Huka dollar 500 billion Tipo Suchlevelo Ipi Iona Kuche Kiu Hipoye Ukraine Gaku President Zelensky no Pona Gaku Mineral Nemga Akhezala Sajel Hopungu United States Gaku Zinshmo Kiu Gong Ki Ipi Tigamuno Ovikiu Pinedolo German Chancellor Olaf Scholz no Pikiuno Russia Gaku ngo Ukraine Gaku no Agusha Kiu Hipolo
Russia ga khu gushimi kono Ukraine ga khu phugi bomna shipsa vekiu aki alu shipsa vekiu akhoto nemga tomo shipsa vekiu eno tim pithi vekiu tipako kums mla kigongno Ukraine ga khu no pona ga khu mineral nemga tomo ave pushi ke pushinani ipi Ekimu Donald Trump na Ukraine ga khu mineral nemga tomo khwa kiu hipo ye AGP kumo vai ipi eno Donald etagi German Chancellor Olaf Scholz no pikiu no Donald Trump ye pali khi ki meche kiu eno Trump na Ukraine ga khu mineral nemga tomo khwa kiu hipo ye AGP kumo vai eno Donald Trump ye pali khi pa ga no kumsuju huche kemi timlaki ke ipi Subakhe mukuk thu takani chalolo Vatican News sa Kithe no pikiu no Ayeghiqha Catholic ko hochini mi kumzu dolo ato sha kiu Pope Francis ye atu aloshi shamla kiu kis momo amla kis laki gongno Subakhe chigibidi muchulani chalolo Rome phuge Gemelli Hospital shikipi kilo admit shikiu ye itik tolomo shikipi ki tipo langwa phe eno iwona imya phe ipi Vatican News sa Kithe no pikiu no Pakusu ye asthma like breathing crisis ipi eno akusu tipo ye asthma mihikiu atu aloshi shamla kiu kusu laki ke ipi eno paye igona imyani ipi itagi room phoge Gemelli Hospital shikipi ki doctor mi kono pikiu no paye aphe kini joga pneumonia kusu galwai ipi pono akusu hipo gongno thoslong no imekiu shivai ipi Vatican News sa Kithe no tupulani chalolo akhalo kulhawai ipi Asa Kithe no pikiu no Pope Francis hipo ye Catholic mi kono the Holy Father ipi kucheni ipi The Holy Father's condition remains critical, the statement says ipi NSCNIM kono Assam State NC Hills ipikiu olo NSCNIM battalion kem Kithe laki khakewai ipi eno battalion hipo ye aje Eloi ho kovetse ipi NSCNIM kono movement kupusha kiu hipo lo kilo panong na kem Kithe khakiu ye hipo no atugusha phe ipi asa Kithe no pikiu no panong na kem Kithe khakiu hipo ye Nagaland State ngo Manipur States eno Assam State guthu dolo a laki ke ipi NSCNIM General Anthony N Shimri no a tipo ki she vekiu vecho no panong na tipo ala kem Kithe laki shilwai ipi itagi asa Kithe no pikiu no Rengma Naga Hill Protection Force RNHPF walami timi kutomo ge NSCNIM kola ki survey ipi NSCNIM kona akimji sha kiu ye Manipur State Assam State Arunachal Pradesh State Myanmar ga ku ye gi khami dolo nagami gna che ko ye gi kumz Ayeghiqha ki shive peni pi akpushani ipi itagi asa Kithe no pikiu no panong ye akikila ku khono khetani tsnenom khetani ta che khala shani ipi itagi asa Kithe no pikiu no NSCNIM kongo India ga kuna framework agreement kumza shikiu ye ado ku shwa shivai ipi ekimo NSCNIM kona flag kta eno constitution kta shiveni pi akpusha kiu gongno India ga khungo panong dola kumo kha thamla na phe ipi panong na India ga khu yepika sas ampe mukutsni ceasefire agreement shikiu hipo ye salanomu akhoto shikela NSCNIM kona ceasefire agreement yeza vechevemu kumokmoi ipi kumsucheni ipi Ovikiu pine dolo NSCNIM kola kijimi laki ato kilonser deputy prime minister atem tangkhul no pikiu no kuki zo hipako ye Manipur la aige kaha ke koke ipi no panong ye ktaumi ga khumi Manipur state la igi ke koke ipi na kuki zo mi hipako ye Manipur nagami ko yegela kona che ke koke ipi na iteke India ga ku yepe kavila homeland khwa kiu hipo ye aku khwa ye kumo vai ipi itagi pano pikiu no kuki zo mi hipako no India ga ku yepe kavila separate refugee homeland kumasai ipi itagi asa Kithe no pikiu no NSCNIM ato kilanser atem hipo ye tangkhul mi laki ipi itagi ato kilanser atem na pikiu no kugo ning na itimi shichekino tipo lo kilo ning na ka kilo izana ko no ningu vilo pikiu no ka ki velo kuki mi ko igipu no galvene sai ipi kichiche ipi India ga ku Manipur states la Assam rifle gushimi ko no sala ki pes meite galmi timi ko mo galve cheki gongno meite mi timi ko mo na amlo kamo vai ipi panong na pikiu no Assam rifle gushimi ko ngo kuki zo mi ko na kumsa laki shano ningu meite mi ko lo akna to mo chicheni ipi no panong na complain shivai ipi itagi meite mi ko no pikiu no Assam rifle gushimi ko ngo KNF Kuki National Front galmi ko na kumsa ilicheni ipi
enotie meitei mi kono pano meitei media sasa Kithe na akhala kulhawai ipi meitei mi kono pikiuno Assam Rifle Gushimi kongo KNF Kuki National Front galami kono Senapati District Karong Town la putho sala Ayeghiqha ni takha gela kumsa ilicheni ipi enotie Karong Town timi khamna panong kumsa iliche kiu ithulwe ipi itagi meitei mi kono pikiuno atilena 16th Assam Rifle Gushimi ko ngocheni ipi itagi meitei mi kono pikiuno Assam Rifle Gushimi tipako golo KNF Kuki National Front galami timi punguge ithulwe ipi itagi meitei mi kono pikiuno Kuki zo galami timpungu tipakongo Assam Rifle Gushimi tim tipakono Ayeghiqha thar ipikiu kinilono maram lairo ipikiu akadau kamsa uchikilono Karong Town mi kono ithulwe ipi itagi panong no pikiuno kuko Karong Town mi tim tipakona Kuki National Front galami timpungu Assam Rifle Gushimi ko kamsa thar Ayeghiqha kinilona chekiu ithul keno Karong Town tim kono Assam Rifle Gushimi tipakongo Kuki zo galami tipakolo kimi khami enjoy ipi kilena Assam Rifle Gushimi kongo Kuki zo galami kono panong coach le kiuno ninguye 22nd sector Gushimi ko gola Brigadier General Vikram Singh Sasa sholnyano kilena we ipi ekimo Kuki zo mi kono pikiuno meitei media na akhala klave kiu tipoye kichiliu sasake ena tipoye akim kisa pikiu shivai ipi iship sa Kithe hipado nangkum jishkimti